Вене ветеки левха, сайғы достар, Қырым татар тойлардан алынған, тасауыр етіңіз, сіз епіңіз шымды Қырым татар тойда. Вене исе келін кеуінің невбеті келді. Қиметлі достар, алғышлаймыз. Тойымыздың мейданында келін Киев ағырава қайтарма бұйырыңыз. Selam aleykum. Алейкум селям. Білесіңіз, анау кайфуем ерчіғыдан Йо, аға, үле олмаз, той сайбайты. Майфуем үле тек Қырым татар ерлары бүгін олады. Тоқта, сен анламайсың, мен ану яшыларының емжесі олам. Аға, той сайбайты бір емжесі келecek, мейін айландырacak, үшін олмаз. Bir kere kayfuy... Yok, ağa yok. Kimle laf ediyorsun sen, bilesің mi? Yok ağa, olmaz. Rica etim, bir kere... Yok. Bir kere... Yok ağa. Kayfuem yerini icra etse... Kayfuyum, ballar kayfuyum. Saygılı emcemize buyurunuz. Сегодня мы с тобой кайфуем, а я опять тебя целую. Ay, baksa kayfuyumunu koydu. Bu Kırım Tatar toyu mu вообще? Ey! Ayakçı! Bana Emces maralaylar. eskiden eski Kırım Tatar'dan Kırım Tatar kaytarmanız. Bahçesaray kaytarması. Dostum, ну что Bahçesaray, naz Bahçesaray? Eski deyim kaytarma gerek. Babam yırlagan kaytarma, temelli kaytarma koyma. Ahmecit kaytarması bekim. Toy sahibi, bu kim la bu yeşil adam bunda tura? Ayıp. Bekim eski Kırım kaytarması. Yok, dostum, eski Kırım kaytarması degen. Mana şimdi girlar. Dımbal, no. Tut bu ritmini. Ya bu Rumınya havası da anau. Numaluma soyu. No, eski Rumınya havası mümkün olsa bana. Numaluma ağamızga buyurunuz. Lume! Liviu Guțu revine în forță! Alături de Florin Pește! Jupanu! Împreună cu... Ağa, sen mында ақчы деңіштіресің бұл. Men buyurun. Yavaşta ma bu 1000 kumuşnu boşçı, iki tane 500 yüzlük gerek. Yaxşı ağa, yaxşı. Bir kımsa көрмесін, Yaxşı, yavaşça. Mına 1-2 alın, 2-500. Sağ ol. Daha bir sualim dostum. Ağa. Ya bugün kim tarafı? Kelin ya da Kiyo? Bugün Kelin tarafı, yarın Kiev tarafında toy olacak. Yarın da akçı yapıştırmaya gerek olacak mı? Demek ma bu 500'lükni alçı. Bana 5 tane 150'lik gelir. Mümkün olsa yavaşla. Yaxşı, 5 tane 150'lik. Yaxşı. Teşce. Mına 5 tane. Sağ ol. Daha bir sual. Bekim bezdirgendirim. Ya akça kimge düşe bugün? Konak baylarga ya da çalgıcılarga? Akça ustalarga bugün ağa. Kimge ustalarga? Ustalarga, Mına bu 100 kumuşlu 50 şirlik yap, 2 tane olsun ki. Yavaşta. 2 tane 50 şirlik. Ağa. Mına alın. Yavaştan dedim. Daha bir sualim. Ya ular kaydan bu çalgıcılar? Ağa, men doğrusunu bilmeyim. Cankoy tarafından Amaney çalgı takımı. Cankoy Amaney? Amaney, men galiba ule. Aysa mına bu 50 kumuşunu al, 5 tane 10'arlık yapçı. Ağa. Mına alın. Sağ ol. Çalgıcılar endiyse. Цыганочка от начала до конца. Опа! Опа! Оп! Аса! Опа! Опа! Оп! 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 Dinleyeyim sizni. Серьезно говорю? Dinleyeyim sizni. Аристарх! Смотри, короче, вот эта татарская свадьба. Аристарх Кофе, имеет. кофе давай. А я вообще никогда столько кофе не пил. Ага. Yok. Aristarх. O или А, первая буква. А. Эмиль, doğru bekim А, yaz Aristarх. Русские все не Yaz bak. знают, что ли? Вообще какие-то люди. Ну что такое? Ну, да. Yok. Да, и что? Аристарх. А на конце какая буква? Ну, Х! Эмиль на Х заканчивается. Ты будешь делать? Aristarх на Х битеки. Yok.
Извините, у нас нету Аристарха. Как это нету Аристарха? А я кто? Ага, вы Аристарх. Ну, конечно, а нам с другом, пожалуйста, любую вашу татарскую. Можно? Хантармушечку. Да, А, как buyurunuz bir Серега, haytarma. пойдем тогда. Maşallah Aristarх. Ay maşallah maşallah. Dinleyin sizi. Men bekengen yerimna bu şey. Flashkada mı? Flashkada. Sizin yeriniz flashkada. Emil flashka berdiler. Aha. Ya kaçıncı track? Beşinci. Emil 5. track. 5. Ha. Men kompüterim devde tamam öyle oldu. Ya ne yapmak gerek? Anasının materinkasını değiştirmek gereken. Nedir o? Siz niye çalmağa bilmiyorsunuz? Nedir o? Siz asıl ne istediniz? Ana baklajan var da baklajanчик. Baklajan, ballar canlı. Mümkün olsa bir popüler soy. Buyurunuz. Lanasından baklaşan Lanasından patlıcan Lanasından patlıcan